me sabre e wotuma GHS so nyame insha sedane da winya ebre eje edwa etinsema ye de eba ebebesomo ewo ye fidie kase ye eso na enne de ya me ne wo kase eye ya kasa ye mame na ama Mcbrown babonten abekle eye de de afa ensema de se circulate ewo social media no eso se wawo ai na wo Canada wo mo muchire so wo moton ye ni tickets for ne adoring ne de keka all because of videos are now what editor ne TikTok ho ensem no enane na edai obabonten edimu enchiremu ababetu edwa wochemu ese eden na efe se wo beti se yese wa wo ne won ko ne twins anase baby boy enye se wo bossa enhyane edi atogo eyade a wo penanso so hu ne se Ghana for omo ekofa dodo an ebi aka to the extent I said on edina gate na no ebra na wo ye adoring no krampo ewo Canada ho no woni se da bi abroso woni mo se efa bi no de nipa bi no de blogging site bi bia wo mo edidi efri wonu eno nti no nkofo ka no nsem a ekọ wo mo nso etimi nya wo mo kakra wa bi edi efri na so no nkire se bra bonten na befa nokure bi a enimu ebebetu edwa etane hye ni email na nka wa na adwe se won kasa emfa na so so wo ni se enyo be bi no mo na so wan kasa wutiri ho a ye be yi wo boni enu nto besre Ghana for say one more enhwe no mtwitwa enoma eso na ebusia yekotie ne nsem no emfa ebrade ba yebeto aso. Just want to say this, that people are taking advantage of my leniency, my quietness for granted. It is becoming too much, and I want to tell you that I am not pregnant. Neither have I given birth to twins, or a boy. I wish. Please don't read anywhere. Don't believe anywhere. Don't give anybody that attention that I've given birth this year and that it is news. How? Wow, I would have wished that. To have twins plus baby Magdalene, that would have been too much and beautiful for me. I would have thanked God for that, yes. But I have not given birth. I am not pregnant, and I'm not being sacked. Again, sa YouTube pages now. Oh, moody deceiving cover just to get numbers on YouTube and get money, no. I think a time is coming now. Be careful, kaka. Munye very careful. All those channels now mount me here Photoshop. Eko family old face. Ede menimbe to ho. Now they will be magume ho Photoshop no. It's all lies. I am not pregnant. I have not given birth to twins. Neither have I given birth to a boy or whatsoever. Mr. We are mususu mom siremu na monka sem. Asem na sia ade ni je say. Mususu mom sirem en kan sempi na anya adofo bi anka me nyia no. Yo na odofo said ya wode ne nsem no etu edwano no na cheso kiremu a enye bibia wo beti no social media no eso no na wasa wonje emfa because answer we ye ni ashata michi kwampo aba ka bi se bibia ni wonu mo abohu no social media no so wasa wonje emfa entum all because of ye ni baby pam video wode eba ye for the birthday for kan ye na nyina mu no na wo je se wode eso Ghana for de ahwe congratulations ne de wo je ye eguboto mu a wode esi wonu se bre no so wanyemu a na ne wabie so ahwie se nhira no enyina edegu no so no dia ena je se ye mame na Mcbrown so aka ho ensem a wo chire mu na je se nye bibia ena wo se wote no wo Abelfontein no eso a won so wo de wani anasa wo gure ebehye odo se nkofo efre no wo mo congratulating no na so ni nyina emu eno wo ne se ade enye no kore de wo se wo mra na wo fa yie entimi emfa mematu ye fe na efe senka wono wa wo baby month na chintafo anka den ti na odi besie wo magana fo enyede ehunu anasa wa wo baby boy adenti ene wodi no besie wo magana fo ehunu nanso so wo hu ne senka fo kan ma wo mo kan ma na broso agensemo chese bibia wo honum chese wo hu ne se de bi we die was so wonye de wo fa yie emfa nto yie se ne be ye a ebinom enso so enye de entu ho anamo na nam so just wo bobo other stations channels do na edi ene ebiom so bloggers
Omo etu sana money say womo entwe womo emfa every one say wonim say nipa so me say na wo benten e na wonam no so edinya bibi edia na no gire say ba bia wodidie no eye de wo say wonye de won say eye e ho na je say busua say de ye mama eye na mama Brown e de nsem no etu edwa no eno no enya de say wa won tafo bi e wo Canada enya de say naming ceremony bi e koso e wo baabi one chiche take it ma wo bia say wo mo emra ememetena ni fi ho no na je say wo mo ntopono na wo mo nto ne bedi ebi ensi ye wonyem enya de say wonyem ena enya de nso so say wawo eye twins anasa wawo baby boy na ne ma no ene say de wo boy ye no wo mo e wo ho no mo a na ni eso eye wo mo ensusu ebu no ane so do wo mo e kire wo mo re a baby magazine so e kan wa wonsi ne form enu nti no wo mo entwe wo mo eva everyone na do na e ka say ka de waka na enso so say wo mo ebefa no ni asem no na chese ye mame ya me ye hu sem wo hwe na eya abro so na sese enioma eye agensemo edia ene ekwan obetimi etu anamo ane say wo ka bibi na enye yi a ana say enye ne kwan no a obehwe say wo betiki ne down ana say ene na chese mra kwan so no wo de wo ebefa eye eso because aye say nkofo eteki eye ni leniency no as say ni weakness ena wo mudi age so say na mama brand e wo kan one country, one country. Eba ne sanso so na eye dem edifemino na ne credibility eso eye dem ete ene sana akoye sa so no na etua nkofobika so wo mo share down blogging no say dem be very relevant dem bi or no enye sa na mo no e na wotu enu ti mo amotu sa na mo no ene mo a mo kan eye ne ho ensem mo hwe na mo ntwa eye eso emfa ema na abusua won so wadi ntre efa eye na mama Brown and so much so the bebe to edwa no ho anything for bra bebe to comment section na ebiemo and so like the videos na share on all the social media platforms and so follow our IG page and your Twitter page so @atuma_gh_ Facebook @atuma_gh media and ekia sikapa makram. Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say a band equipment apapa, a church for our quadruple awardisium, any air conditioned room there, the band media law, advertising, camera handling, and the marketing there. And then a location our Abercrombie Park Junction. Fanamba ne boasio na wankasa frɛ na obi anada wa na memo bi nkasa me frama wankasa frɛ abati